Mwaje kwirirwa nshuti bakunze mu Mavu TV online, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Mwe mwese mwamajije kuba inshuti z'akadasohoka maze mukabitugaragariza mukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda mwateguriye kandi mugiye kugezwaho nanjye Nsengimana Theoneste. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa kane tariki ya 17 Nzeri 2020 rwasomye umwanzuro w'urubanza rwa Paul Rusesabagina ushinjwa n'u Rwanda ibyaha birimo iby'iterabwoba kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Rwanzura ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo, gusa ntiyishimiye uyu mwanzuro w'urukiko kuko yahise awujuririra. Mu isomwa ry'umwanzuro w'uru rubanza nabwo umutekano wari wakajijwe impande zose nk'uko byagenze mu iburanisha rya mbere, aho abapolisi benshi bafite imbunda bari bakikije urukiko. Iri somwa ry'umwanzuro w'uru rubanza kandi ryitabiriwe n'abakozi babiri ba ambasade ya Amerika mu Rwanda, abanyamakuru n'abandi bake. Rusesabagina yinjiye mu cyumba cy'iburanisha ku isaha ya 8:40 arinzwe bikomeye. Abanyamategeko be babiri kugeza n'uyu munsi batemerwa n'umuryango we aribo Maître Emeline Nyambo na Maître Rugaza David nabo bitabiriye isomwa ry'umwanzuro kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo rye. Ubwo inteko iburanisha yari imaze kwinjira, umucamanza yabanje gusoma ibyaha 13 Paul Rusesabagina ubushinjacyaha bumurega. Umucamanza yavuze ko urukiko rwasesenguye buri cyaha ku biregwa Rusesabagina, biko yisobanuye nuko abanyamategeko be bamwunganiye ndetse n'ibyagiye bitangazwa n'ubushinjacyaha. Ku bijyanye nuko yaburana afunzwe cyangwa adafunzwe, umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha, bityo ngo ko akwiye gukurikiranwa afunze nubwo hagaragajwe impamvu z'uko afite uburwayi. Yavuze ko kuburana afunzwe ngo bidashobora kubangamira uburenganzira bwe bwo kwitabwaho mu buvuzi. Ashingiye kuri izo mpamvu yasomye umwanzuro w'urukiko maze avuga ko Rusesabagina agomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, ariko ko ashobora kujuririra uyu mwanzuro mu gihe cy'iminsi 5. Rusesabagina yahise yaka ijambo maze abwira umucamanza ati, nifuzaga kubamenyesha ko iki cyemezo cy'uru rukiko rw'aka kanya nkijuririye. Kuva mu byumweru birenga 2 bishize yerekanwe na RIB ko yafashwe mu buryo n'ubu butavugwaho rumwe, Paul Rusesabagina yari afungiye kuri sitasiyo ya polisi. Gusa icyemezo cy'urukiko cyo kuri uyu wa kane kivuze ko bwana Rusesabagina ashobora guhita ajyanwa gufungirwa muri imwe muri gereza zo mu Rwanda. Rusesabagina akatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe abamwunganira batemerwa n'umuryango we. Mu iburanisha ryabaye ku wa mbere bari basabye ko umukiriya wabo yarekurwa agakurikiranwa adafunze kubera impamvu zitandukanye zirimo ko arwaye. Iby'ubushinjacyaha bwasabye ko bitakorwa ngo kubera ubukana bw'ibyo aregwa. Ubushinjacyaha bwo bwari bwamusabiye ko akomeza gufungwa kuko ngo aregwa ibyaha bikomeye kandi ngo abarwayi bafunzwe hari uburyo bavurwamo. Paul Rusesabagina yamenyekanye cyane kubera inkuru ye yakinwemo filime Hotel Rwanda izwi cyane ku isi ivuga ku bemeje ko yabarokoye muri Hotel de Mille Collines muri jenoside yo mu Rwanda. Ibyaha 13 aregwa na leta y'u Rwanda bishingiye ku bitero by'umutwe wa FRN ku Rwanda mu 2018 na 2019 byaguyemo abantu mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe ahegereye ishyamba rya Nyungwe. Umutwe wa FRN n'ishami rya gisirikare ry'impuzamashyaka MRCD ubumwe bwana Rusesabagina abereye umukuru wungirije. Inama y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza HEC ntiyashoboye kubona ibisobanuro binyura abadepite bashinzwe gukurikirana imari n'umutungo bya leta ku bibazo birimo kuba yarahaye buruse abanyeshuri 17 ba Baringa bigahombya leta miliyoni 40. Byagarutsweho ubwo iki kigo cyitabaga paki ngo gitanga ibisobanuro ku makosa yakigaragayemo ari muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Muri iki kiganiro cyakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'amajwi, Depite Uwimana Jeanne d'Arc yabajije HEC impamvu itanga buruse itabanje kureba bigiye kuyiha. Yagize ati, ubundi mujya mutanga amafaranga y'uwara kukitavuga ngo twebwe dufite abanyeshuri b'inguzanyo bangana gutya. Umuyobozi mukuru wa HEC Dr Rose Mukankomeje mu gusubiza iki kibazo yemeje ko ayo mafaranga yishyuriwe abantu 17 badahari barimo n'uwapfuye. Yagize ati, ku mafaranga ya tuition fees yatangiwe umunyeshuri kandi atagihari y'uwara yarayakiriye. Icyo rero twakoze tumaze kwicarana nabo ni ukuvuga ngo kuba twarishyuriye umunyeshuri utagihari kandi ari mwe muduha imibare, ayo mafaranga tugomba kuyasubiza. Izi miliyoni 40 kuzibaza y'uwara yonyine ntabwo abadepite babyumva neza kuko HEC na y'uwara byombi ari ibigo bya leta. Bagize bati, leta izagarura ayo mafaranga gute? Uwapfuye mwayahaye yarapfuye azagaruka ati? Dr Rose Mukankomeje umaze igihe gitahawe kuyobora HEC yavuze ko agiye kwicarana na y'uwara bagashaka uko bagaruza aya mafaranga. Gusa biragoye kugaruza aya mafaranga kuko ari inguzanyo ihabwa umunyeshuri
y'amashuri akazayishyura, none abanyeshuri 17 bahawe iyi nguzanyo ntibahari. Muri aya mafaranga y'inguzanyo ihabwa umunyeshuri harimo 35,000 yahoze ari 25,000 ashyirwa kuri konti y'umunyeshuri akamufasha mu mibereho ye. Ku mpungenge z'abadepite bavuga ko kuyagaruza bigoye, Dr Mukankomeje yavuze ko nubwo aya mafaranga ashyirwa kuri konti y'umunyeshuri, uwo munyeshuri aba afitanye amasezerano na banki y'igihugu itsura amajyambere BRD. Yagize ati tuzongera twicarane uko turi babiri UR na HEK tuganire turebe ukuntu ayo mafaranga yagaruka mu isanduku ya leta. Living allowance rero umunyeshuri asinya na kontra na BRD, ubwo nabo tuzongera twicarane turebe ukuntu ayo mafaranga yagiye yagaruzwa. Umuntu muzi ko mwamuhaye atakiga, ubwo bivuze ko nanjye najya muri BRD ngasaba amafaranga nkazayishyura. Iriya ni inguzanyo ihabwa by'umwihariko abanyeshuri. Mu bindi bibazo HEK yisobanuyeho harimo icya mudasobwa zari zigenewe abanyeshuri zamaze imyaka 6 mu bubiko bwayo zikahangirikira, kandi iki kigo gihora gitumiza izindi mudasobwa. Umukozi ushinzwe imari n'ubutegetsi muri HEK abadepite bamubwiye ko atakabaye abona icyo asubiza kuri iki kibazo, gusa nawe yemeje ko izi mudasobwa yazisubije mu bubiko ndetse ko zangiritse. Umushinga wo gutunganya umutobe w'ibitoki wa Banana Rwamagana, ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi n'iterambere ry'inganda NIRDA bwavuze ko impamvu wadindiye kandi wari warashowemo arenga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ari uko batumije imashini yo gukora umutobe bakabahangika ikora igikoma. Umuyobozi w'agateganyo wa NIRDA Mukeshimana Claire yabitangarije abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari ya leta izwi nka PAC kuri uyu wa 17 Nzeri 2020 ubwo yahatwaga ibibazo ku micungire n'imikoreshereze bidahwitse by'umutungo wa leta. Depite Bakundukize Christine yasabye NIRDA gusobanura impamvu yatinze gushyira mu bikorwa umushinga wa Banana Rwamagana watwaye leta miliyari 1 na miliyoni 198 z'amafaranga y'u Rwanda wagombaga gutunganya umutobe ukomoka ku bitoki. Umuyobozi mukuru w'agateganyo wa NIRDA Mukeshimana Claire yasobanuye ko byatewe n'inyubako zatinze kubakwa, ariko nyuma ngo hashyizwe ibikoresho hanakorwa n'igerageza umutobe wa nyuma ngo ntiwaboneka. Ibi ngo bikaba ari kubera ko bimwe mu bikoresho byari bihari bitari bifite ubushobozi. Aha ngo imashini yagombaga gukora umutobe ikaba ifite ubushobozi buke bwo gukora igikoma. Ati imashini zatumijwe zarahageze, imashini yagombaga gukora litiro 28,000 ku munsi igira ubushobozi buke, hanyuma ababishinzwe barazigenzura, aho kugira ngo umutobe usohoke hakaza igikoma gifashe. Avuga ko ikibazo cyabayeho ari ubumenyi buke bw'abatazi gukoresha izo mashini bigatuma zidakora neza. Bikorimana Jean de Dieu ushinzwe igenamigambi muri NIRDA asobanura ko rwiyemezamirimo yagombaga kuzana imashini ikora litiro 28,000 by'umutobe ku munsi, ariko ngo akazana imashini idashobora gukora umutobe. Ati twavuze ko tuzakira imashini ari uko zishobora gukora icyo zatumirijwe. Kumvaga uruganda ruzabona umutobe biturutse ku gikoma, ariko ntibyashoboka. Avuga ko umwaka washize bananiwe kumvikana na rwiyemezamirimo bituma ahindura imashini yari yazanye, ari nazo bakeka ko zizabageza kuri litiro 28,000 ku munsi. Sebera Michel umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom yemera ko habayeho iteganyabikorwa ridahwitse hagati ya Minicom na NIRDA, ariko yongeraho ko uruganda rugiye gukora vuba. Mukeshimana umuyobozi mukuru w'agateganyo wa NIRDA yemeza ko abakoze amakosa mu itangwa ry'isoko ry'imashini barimo Mungaruriye Joseph wari umuyobozi mukuru wa NIRDA na Ndacyayisenga Vincent wari mu ishami rishinzwe gutanga amasoko ko bahano. Avuga ko uku kwezi kwa Nzeri 2020 kuzajya kurangira uruganda rukora, kandi ko ejo kuwa 5 hazatangwa raporo igaragaza uko uruganda ruzakora. Umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara ukunze kuvugwa mu mirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko uzwi ko ugizwe cyane n'abarwanyi b'Abarundi, uravuga ku mugaragara ko ugiye kurwanya leta y'u Burundi ukoresheje ingufu zose zishoboka, ukaboneraho gusaba Abarundi kuwushyigikira. Uwo mutwe uravuga ko ari nawo umaze iminsi ugaba ibitero hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi nubwo bitavugwa ku mugaragaro. Mu itangazo uwo mutwe washyize ahagaragara uravuga ko uharanira ko habaho amatora yisanzuye, abahunze igihugu bose bagataha, kandi ngo ntihagire umuntu wicirwa ubusa. Uyu mutwe urashinja leta y'u Burundi ko kuva mu mwaka wa 2015 ikomeje kwica Abarundi, ngo ahanini bigakorwa n'urubyiruko rw'imbonerakure. Red Tabara ivuga ko kugeza uyu munsi imirambo y'abantu bagaragaje ko badashyigikiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD ikomeje gutorwa hirya no hino mu gihugu, abandi ngo bagafungirwa ubusa bazira kutayoboka leta. Avugana na BBC uvuga ko ari umuvugizi w'igisirikare wa Red Tabara Patrick Nahimana wavuze ko ari mu Burundi
Burundi yemera ko abarwanyi ba Red Tabara aribo bari inyuma y'ibitero bivugwa mu Burundi. Uyu mutwe uvuga ko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yaba ay'abarundi cyangwa mpuzamahanga n'amaradiyo yigenga nta mwanya bagifite mu gihugu cy'u Burundi. Uvuga kandi ko uretse ayo mahano akorerwa abarundi ngo igihugu kiri mu bukene bukabije ndetse ko biteye isoni kubona igihugu cy'u Burundi aricyo cya mbere gikennye ku isi ariko kikaba kiyobowe n'abatunzi kabuhariwe. Kubera ibyo byose Red Tabara iramenyesha ko ngo yahisemo gufata imbunda kugira ngo itabara abarundi, ikanabasaba kwifatanya nayo mu guhirika ubutegetsi ivuga ko budakunda abo buyoboye. Uwo mutwe uvuga ko abarwanyi bawo mbere yo kwinjira mu gisirikare cyabo barahirira ko batazahohotera abasivile kandi ko bazubahiriza amasezerano mpuzamahanga akingira ikiremwa muntu. Red Tabara isaba amahanga gushyigikira amahoro mu Burundi ntikomeze kwamagana gusa amahano abera mu Burundi. Uyu mutwe uherutse kwigamba ibitero byabereye i Bugarama mu ntara ya Rumonge mu majyepfo y'igihugu wa 23 Kanama 2020 n'ibyabereye i Matongo mu ntara ya Kayanza mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi ku wa 11 Nzeri 2020. Ijwi rya Amerika ryo ryavuze ko ryahamagaye Colonel Biyereke uvugira igisirikare cy'u Burundi ariko ntiyitabe. Iki kinyamakuru kivuga ko cyamwandikiye no ku murongo wa WhatsApp kimubaza niba uwo mutwe wa Red Tabara bawuzi ndetse niba biteguye kurwanya, ariko ubwo butumwa nabwo bukamugeraho nta busubize. Abategetsi bavuga ko barindwi mu mfungwa 219 zatorotse gereza yo mu majyaruguru ashyira iburasirazuba bwa Uganda ejo kuwa gatatu nyuma ya saa sita z'amanywa zafashwe. Gutoroka kw'izo mfungwa kwatumye ubuzima buhagarara mu mujyi iyo gereza iherereyemo mu gihe inzego z'umutekano zigerageza kuzikurikirana. Amakuru avuga ko izo mfungwa zishe umusirikare umwe washatse kuzihagarika ubwo zatorokaga gereza ya Singira mbere y'uko zihungira mu misozi. Abasirikare n'abacungagereza barimo gukurikirana abo batorotse. Amakuru avuga ko batorokanye imbunda 15 n'amasasu. Umuvugizi w'igisirikare yavuze ko mu mirwano yabaye mu ijoro ryakeye izindi mfungwa ebyiri zishwe. Umuvugizi w'urwego rw'amagereza rwa Uganda yavuze ko bagabye indege 3 za kajugujugu ndetse n'abasirikare bagenda ku maguru mu gushakisha izo mfungwa zatorotse. Byibazwa ko aba batorotse gereza barimo kugerageza gukoresha inzira zo mu ishyamba bakambukira muri Kenya. Iyo gereza ikunze kuba ifungiyemo abarenga 600. Ubu ibikorwa byose byahagaze kuri iyo gereza mu gihe amaperereza akomeje ngo hamenyekane uko izo mfungwa zatorotse. Iyo gereza yubatswe ku birenge by'umusozi wa Moroto ahantu hitaruye umujyi wa Moroto, umujyi mukuru w'akarere ka Karamoja. Nk'uko inkuru y'ibiro ntaramakuru Associated Press ibivuga, izo mfungwa ziyambuye imyenda y'umuhondo ziranga ubundi zihungira mu misozi zambaye ubusa mu kwirinda ko hagira uzitahura. Ibitangazamakuru byo muri Uganda bivuga ko kurasana kwabayeho kwatumye ubuzima buhagarara mu mujyi wa Moroto. Akarere ka Karamoja gakunze kurangwamo umutekano muke kubera kwiba amatungo n'ibikorwa by'urugomo rukoreshejwe imbunda nk'uko BBC bivuga. Yongeraho ko gahunda ya leta yo mu myaka y'ibihumbi 2000 yo kwaka intwara abaturage bazitunze bitewe n'amategeko yatumye nyinshi ziva mu maboko y'abasivile, ariko ko hakomeje kubaho ubushyamirane bwa hato na hato mu baturage. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko kuva itegeko rijyanye no gukuramo inda mu Rwanda rivuguruwe mu mwaka wa 2018 rigakuraho icyemezo cy'urukiko, ubu abahawe uburenganzira bwo gukuramo inda bagera ku 150. Ni mu gihe mu myaka 6 yari ishize abari barabyemerewe n'urukiko bari 7 gusa. Ababyemererwa ubu ni abatewe inda bakiri abana, abafashwe ku ngufu, abashyingiwe ku ngufu, uwatewe inda na mwene wabo wa hafi n'inda ibangamiye ubuzima bw'umubyeyi cyangwa ubw'umwana. Muri aba harimo abakobwa babiri baganiriye na BBC bahinduriwe amazina kubw'umutekano wabo. Umwe w'imyaka 18 wiswe Maria n'undi w'imyaka 19 witwa Jeanne. Mu minsi mike ishize bakuriwemo inda zikiri ntoya kuko bafashwe ku ngufu. Maria avuga ko yasambanyijwe ku ngufu n'abagabo 3 icyarimwe. Ati umuntu tuziranye yarampamagaye ngo ninze andangira akazi, ndagenda nsanga na abasore 3 bamfata ku ngufu bose. Jeanne nawe avuga ko yatewe inda mu buryo bwo gufatwa ku ngufu. Ati cyari ikintu bateguye, bafashe fanta bavangamo inzoga maze kubinywa numvise hari ikintu gihindutse muri njyewe kuko sinari narigeze nywa inzoga, ntiwambaza ngo byagenze gute. Bukeye nisanze ndi kumwe n'uwo musore. Nk'abandi bakobwa benshi batewe inda muri ubu buryo, aba nabo batinye kubibwira ababyeyi babo kubera uburyo benshi babyakira. Baganye imiryango irengera uburenganzira ngo ibafashe. Health Development Initiative cyangwa HDI, Great Lakes Initiative for Human Rights and Development, Isange One Stop Center n'abandi bafasha
bigafasha abagize ikibazo nk'iki kugera ku burenganzira bwo gukuramo inda. Jeanne avuga ko ubu yumva ameze neza nyuma yo gufashwa gukuramo inda mu byumweru 2 bishize. Gusa Maria na Jeanne bavuga ko gukuramo inda atari icyemezo cyoroshye kuko ngo mu kubasuzuma kwa muganga babanza no kureba uko umwana yari amaze kungana mu nda. Bombi bavuga ko ubu hari igihe bafatwa no kwicuza bigasaba ko bakenera ubujyanama. Maria ati hari igihe mvuga nti ubu iyo mbyihorera yari kuzakura, sinzi ngo yari kuzaba iki, ariko ku rundi ruhande nkavuga nti nta yandi mahitamo nari mfite, mba numva nkeneye umuntu twaganira ku buryo nabyibagirwa kugira ngo bimvemo. Ntabwo byoroshye ariko nyine amaherezo bizamvamo. Jeanne we ati numvise ngize ubwoba ukuntu, n'ubu hari igihe ntekereza nkumva nakoze icyaha ukuntu, ariko nyine n'ubundi sinari mfite aho njyana uwo mwana kuko sinagiye kubikora mbishaka. Gusa muri rusange bishimiye ko itegeko rishya ryabahaye amahitamo aruta kubyara umwana batwite mu buryo batateguye kandi batifuje. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko gushyira iri tegeko mu bikorwa birimo imbogamizi nk'imyemerere y'abagomba kurishyira mu bikorwa. Aphrodis Kagaba ukuriye Health Development Initiative HDI mu Rwanda ati muganga arakubwira ati nkurikije aho nsengera n'ibyo nemera njyewe ibi bintu ntabwo nabikora, ariko niba ari muganga vura abantu bose utabahaye akato. Ikindi ni uburyo izo serivisi zigomba gutangwa mu ibanga. Dukeneye ko abantu babihugurwa kuva ku bakira abantu kwa muganga. Bwana Kagaba avuga ko icyo bifuza ari uko uwemerewe gukuramo inda n'itegeko ahabwa iyo serivisi neza bitamugizeho ingaruka. Vestine Husna Umulisa wungirije umukuru wa Great Lakes Initiative for Human Rights and Development we avuga ko indi mbogamizi ari ukuba abagabo bakomeje gutera inda abana b'abakobwa kandi abahanwa bakiri bakeya cyane. Ati uyu munsi hari inda zirenga 18,000 zatewe abana, bose barabyaye nk'uko bivugwa na raporo iheruka gukorwa, ariko mu bushinjacyaha hagezemo abagabo 3,000 gusa bahanwe. Turasaba ko leta yafata ibyemezo ku bagabo batera inda abana b'abakobwa bakiri bato. Nubwo yavuga gutya gusa hari ibihugu bimwe bigenda bikaza ibihano kuba hamwe no gusambanya abana b'abakobwa badakuze. Urugero ni nko mu gihugu cya Nigeria aho leta ya Kaduna mu gukaza ibihano yemeje itegeko ryo gushahura abafata abana ku ngufu kimwe n'igihano cy'urupfu kuba hamwe no gufata ku ngufu abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 14 y'amavuko. Raporo nshya ya Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye United Nations ikora iperereza ku Burundi abayikoze bayimuritse kuri uyu wa kane, aho bavuze ko ibyo babonye bituma nta cyizere bafitiye ubutegetsi bushya bw'u Burundi, bityo ko habaho impinduka mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Iyi komisiyo y'ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu ivuga ko yarebye ibyabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2019 cyane cyane ibyabaye mu rugendo rw'amatora yo mu kwa gatanu 2020. Iyi raporo ivuga ko habaye ubwicanyi, iyicarubozo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, abantu baburiwe irengero, kubuza abantu uburenganzira bw'ibanze n'ibindi. Ivuga ko byakozwe ku mpamvu za politiki. Umuvugizi wa leta y'u Burundi yabwiye BBC ko ntacyo avuga kuri iyi raporo nshya yo ivuga ko leta ariyo yabazwa ibi bikorwa byahonyowe uburenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cyo kugaragaza iyi raporo, Dudu Diene ukuriye iriya komisiyo yavuze ko ikibateye inkeke ari uko abaregwa ibyo byaha bagihari. Bwana Diene yagize ati ikiduhangayikishije ni uko abantu bagiye bakora ibyo bagihari kandi ubu bahawe imyanya ikomeye kurushaho. Ntibivuze ko bazabikomeza, ariko ni ikintu gihangayikishije. Bwana Diene akomeza agira ati ikindi gikomeye ni uko tutigeze tubona igikorwa na kimwe cyo gukurikirana cyangwa guhana abakomeje kuvugwa muri ibi bikorwa. Raporo y'iyi komisiyo ivuga ko yavuguruye urutonde rw'abaregwa ibyaha ku nyoko muntu, icyakora batatangajwe mu kubahiriza uburenganzira bwo kwitwa umwere mbere yo guhamwa n'icyaha. Iyi raporo ivuga ko abakoze ibyo byaha bishobora guhanwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha nubwo Uburundi bwaruvuyemo, cyane cyane ari imbonerakure, abategetsi bamwe, abapolisi n'abakozi b'urwego rw'iperereza. Iyi komisiyo itemerewe gukorera iperereza ryayo mu Burundi ivuga ko abakozi bayo bamwe bakusanyije amakuru bari muri Tanzania, mu Rwanda no muri Uganda. Ivuga ko yakoze ibiganiro imbonankubone cyangwa niyakure n'abantu bagera kuri 300 barimo abakorewe amabi n'abandi bahamya ibyabaye bari mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu. Iyi komisiyo ariko ivuga ko ingamba zo kurwanya COVID-19 zashyizweho na bimwe mu bihugu zatumye hari ahantu hamwe na hamwe abayigize bagombaga kujya batageze. Raporo y'iyi komisiyo yasohotse mu mwaka wa 2019 yamaganywe na leta y'u Burundi, yavuze ko yuzuyemo ibinyoma kandi ifite impamvu za politiki. Iyi raporo y'uyu mwaka itanga inama 16 leta nshya y'u Burundi ikwiye gukora mu kwita ku burenganzira bwa muntu. Muri izo ngamba harimo kurekura abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyamakuru bafunzwe, kubaha uburenganzira bw'abatavuga rumwe na leta, kubaha ibyo bemeye mu kubahiriza uburenganzira bw'abagore n'abana
abana, kubuza imbonerakure gukoresha ububasha bw'inzego z'umutekano no guhana abazigize bakora ibyaha nk'ibyo, no guhagarika kwinjiza abana mu mbonerakure no gusenya umutwe w'abana w'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi witwa ibiswi by'inkona. Mu kwezi kwa gatandatu atangira imirimo ye, Perezida Ndayishimiye yizeje leta yubahiriza ukwishyira ukizana kwa bose no kubahiriza uburenganzira bwa buri wese. Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye muri iyi raporo yayo nshya yasabye imitwe yitwaje intwaro irwanya leta y'u Burundi kureka guca mu nzira y'imirwano. Ndabashimiye cyane kuri mwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru twabagejejeho. Reka tukomeze kubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro tubategurira ku Umubavu TV online ndetse no gusura urubuga rwacu rwa umubavu.com. Ibi byose bizajya bituma mubasha kubona amakuru kandi ku gihe. Kandi niba hari inkuru ushaka kutugezaho cyangwa igitekerezo cyangwa indi nkunga iyo ari yo yose washaka kudutera, hari nomero twabashyiriyeho kugira ngo mujye mubicishaho ibyo bitekerezo, kandi iyo nomero iri no kuri WhatsApp, mwatwandikira mushaka kutumenyesha n'amakuru, dore ko dushaka ko abantu bajya baduha amakuru hirya no hino. Ibi kandi bizatuma namwe mubyungukiramo, kuko nitugira icyo turonka ayo makuru tukayageraho, namwe muzabigiramo umugisha, kuko mushobora kuzahabwa internet yo kujya mukoresha mutwoherereza ayo makuru. Mugira ibihe byiza cyane rero, turabakunda.